I'm not prepared for this hike today. Bees, wasps, and then snake. Barely a single sorry. Barely. I'm scared. Now I'm scared to hike. Fuck. I'll always choose this half of my life. No problems, half my struggle. And I'm broke right now. I'm broke. Seriously, Nike, sponsor me. Lower attitude, I need after ego. I need to pee so bad, So the hike begins. Back again on the track. I don't want to do like back again on the track, right? Or back with another vlog from next video, because it's gonna be like weekly thing from now on. Cross my heart, hope to die, I will make it happen somehow. So yeah, keep watching, keep following my journey, me transforming from fucking introvert to Iku. Fuck. I'm not prepared for this hike today. Mentally I was prepared before my physically I wasn't. So I'm already mentally drained. स्टेसनबाट बाहिर निस्के नो नेटवर्क सुट अनि मेरो सेन्स अफ डाइरेक्सन चाहिँ सिट के म्याप हेर्दा पनि म हराउँछु सो वेदर चाहिँ इट्स नाइस टुडे घाम लागेको छ बट इट्स नट टु हट इफ यु नो व्हाट आई मिन अनि अहिले कति बजिरहेको छ 10:38 I think 6 hours जति लाग्छ होला सायद यो सर्किट कम्प्लिट गर्न बट द वे आई मिस द ट्रेलहरु it will take longer than that. So the trail starts. सुरुदेखि नै अपिल छ क्या man. I don't know what I'm gonna do today. म स्योर ट्रेलहरु मिस गर्छु क्या यो ट्रेल पुरा कम्प्लिटली जिगज्याग छ अनि एभ्री टर्नमा छ अनि मल्टिपल पाथहरु छ क्या and if I don't keep on watching the map time ma I'm gonna get lost. Barely एउटा सिग्नल छ क्या barely. I don't know how long it will last. जति म डिपर जान्छ I don't know. So your चाहिँ first I think Scenic Point Memorial Cross. It's a huge the Christ cross छ but I read it. It's closed, temporarily closed. Let's see if we'll be able to get close by look. I don't know. We'll see. But your trail ma चाहिँ I've been seeing lots of shit. Sorry to show you guys this, but and then flies everywhere. City छ के straight uphill city. What the fuck? आज calf workout राम्रोसँग हुने भयो. Last couple of video मा चाहिँ म चाहिँ हाइक गर्दै बोलिरहेको छु नि त and then अनि I'm trying not to breathe in out from the mouth so म चाहिँ एक्सहेल चाहिँ अनि माउथबाट गर्छु क्या and mic is right here क्या अनि टाइममा बोल्दाखेरि चाहिँ अनि यसरी सास एक्सहेल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ she was worried कि I'm having breathing problem nowadays, which I'm not. I'm perfectly fine. I can breathe perfectly fine. Just your uphill मा चाहिँ हिँड्दै
बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको हो otherwise I'm perfectly fine no issue whatsoever so don't worry so Australia ko trailहरुमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ one thing I don't have to worry के if somehow I have to like spend the night here हैन I'll always find a shelter के which will like at least shield me from rain हैन I'll show you my shelter because I found one so this I can perfectly fit in there हैन and then just spend my night in here the only problem is your trail ma चाहिँ यो trail को detail भर पढ्दाखेरि चाहिँ मैले it was written that be aware of your trail ma चाहिँ यो circuit मा hike गर्दाखेरि bees wasps and then snake so snake fuck if I see one I'm gonna be shit scared what I'm going through right now, you know, fuck, it's completely uphill. Okay? So, anyone, so Memorial Cross, 750 meter, more uphill. I think Memorial Cross पछि चाहिँ Camel's Hump सम्म चाहिँ I think it's steep हैन त्यसपछि plain र downhill छ if I remember the information I read हैन about this circuit start गरेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म the only thing I don't like about this circuit is lots of animal excretion के भन्छ or shit little shit it's everywhere and then flies be aware of bees and wasps भनेको थियो all I can see is flies कस्तो प्रजातिले चाहिँ यस्तो गरेको होला now I'm scared to hike fuck I mean just look at this it doesn't look like a bite mark you know someone scratched it I mean who could have done this who okay the only reason not the only reason one of the reason you know why I hike is to see this fallen tree yeah? Actually I want to see it live I know but just look at there you can see tender right here सब खसेको छ I mean shit मेरोमा चाहिँ नखसोस् like always हैन So obviously video को टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो र हैन म चाहिँ आज कुन सर्किटमा हाइक गरिरहेको छु भनेर त्यही पनि भनिदिइहालौँ न हैन भिडियोमा सो मलाई चाहिँ माउन्ट मेसिडन सर्किट चाहिँ
हाइक गरेर आएको होइन माउन्ट मेसेडनको सर्किट एन्ड देन अलमोस्ट देयर एट अलमोस्ट म चाहिँ के माउन्ट मेसेडनको मेमोरियल क्रस मेरो चाहिँ पुग्न लागिसकेको छु दो इट्स क्लोज्ड भनेर चाहिँ म नोटिस पढेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का अगाडि क्रस यहाँनिर छ एन्ड देन हल्का अगाडि चाहिँ माउन्ट मेसेडनको लुकआउट पोइन्ट छ होइन एन्ड देन मैले चाहिँ यो होल सर्किट चाहिँ आज गर्न लागेको होइन अराउन्ड 18.5 किलोमिटर एन्ड म चाहिँ बल्ल यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो त्यहाँनिर पुगेको छु स्टिल अराउन्ड 75% बाँकी छ बल्ल फर्स्ट क्वार्टर चाहिँ सकिन लाग्यो जस्तो छ एन्ड म चाहिँ कम्प्लिटली वेट आइम ड्रेन्च इन स्वेट राइट नाउ बिकज कम्प्लिटली अफिल थियो अहिले मात्र हल्का प्लेन जस्तो छ होइन बट so that's the memorial cross होइन अलमोस्ट पुग्न लागिसक्यो त्यहाँनिर होइन it is closed so anyway let's have a look from here yep so I did read about it so their expect चाहिँ गरेको थिएन so it is what it is भन्यो and then you move on that's मेरो चाहिँ catch phrase lately so I hiked all the way from Mount Macedon Hotel to Mount Macedon Lookout होइन just look at the view I mean it was worth hiking the steep hill होइन just to reach here I can see त्यहाँनिर चाहिँ रोड छ क्या हाइवे हो कि I think highway I can see from here I can see होइन त्यो भेहिकलहरू चाहिँ still around 75% चाहिँ अझै बाँकी छैन around 75% छ होइन सर्किटको and I'm already I just changed GoProको ब्याट्री होइन I'm already out of one battery I still have 4 left let's see I mean through hike गरेको होइन तल यस्तो steep hill the view was worth it and I'll always choose होइन this होइन I'll always choose this क्या I'll show you again I'll always choose this क्या instead of high rise building हरू क्या city life भन्दा चाहिँ होइन I'll always choose this क्या always म चाहिँ अहिले यो हार्वेसन पिकनिक ग्राउन्डमा छु होइन I'm not gonna stop here because I have lots of trail to cover होइन so I'll just continue and then I will take a breather here mountain view मा चाहिँ I'll take a breather होइन lookout हेर्दै and then again continue all the way यत्रो बाँकी सक्यो अझै यत्रो बाँकी सक्यो and anyway I just remember like when the driver picked me up from the station होइन first couple of minutes we didn't speak to each other होइन just greeting होइन and then we didn't speak because I didn't talk a lot with people right? So I kept quiet and then he initiated the conversation होइन and then we kept on talking for a while and then he asked me बिचमा क्या साथीहरू छैन त्यो साथीहरू छैन अरे क्या and then
I was like, fuck, what do I say to him? And I was like, now everyone like is busy with their jobs and everything, and I didn't insisted होइन for them to tag along with me होइन भनेर भनेको मैले चाहिँ I don't know what else could I say. I do have friends, but सबैको आफ्नो लाइफ छ होइन. And then when you're abroad होइन बाहिर एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अथवा पढेर भ्याएर टिआरमा अनि pathway to residency and blah 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 होइन. They're like handful of people क्या whom you can insist होइन जाम भनेर कराउन सक्छ होइन. But most of them you can't क्या आफ्नो लाइफको आफ्नो प्रब्लम हुन्छ आफ्नो स्ट्रगलहरू हुन्छ होइन. So if you can do something alone होइन do it होइन. And if you want to share with someone special होइन try to make a plan but don't force them क्या. Don't make them feel guilty होइन that they said no to you but they made excuse क्या. Yeah. Again, look at this view. Okay, धेरै गफ भयो. बाटोतिर लाग्नु पर्यो. So mountain view पनि I think it's the same view. तर हल्का lower height बाट चाहिँ same view what we saw from the Mount Macedon lookout. त्यहाँनिर चाहिँ हल्का व्यवस्थित तरिकाले बनाएको थियो बट यहाँ चाहिँ अनि हल्का go to the view होइन आफ्नै रिस्कमा भने जस्तो बाटो रहेछ. Shit. I mean क्यामेराले कुनै पनि neither the steep होइन nor the त्यो हुन्छ नि डाउनहिल चाहिँ अपहिल टु डाउनहिल चाहिँ राम्रोसँग क्याप्चरै गर्दैन क्या यहाँनिर होइन पुरा डाउनहिल छ क्या. Shit. Rocks everywhere. Again the view. Flat क्या अस्तिलाई completely flat. नेपालको तराई जस्तै छ क्या. यहाँ चाहिँ पुरा त्यो if I roll down होइन यति धेरै रकहरू छ होइन म 2-3 चोटि रोल गर्दाखेरि नै मेरो टाउको त हिट भएर चाहिँ नि I'll be dead क्या. त्यो तलै पुनभन्दा अगाडि हिरोको तलै पुनभन्दा अगाडि चाहिँ just look this. So I need to make a camping plan as well. But for that, I'm also free camping gear or किन्नु पर्छ हैन. And I'm broke right now. I'm broke. We'll see. I have lots of plans that I'm gonna make it happen हैन. And one of them is camping as well. But camping चाहिँ when I'm ready to do an overnight hike. So obviously overnight hike गरेपछि कतै न कतै बस्नु पर्यो for a night. अनि त्यति बेला चाहिँ म गर्छु. Not now. I'm not ready yet. अझै amateur hiker हो हैन म चाहिँ. हल्का अझै कन्फिडेन्स बुस्ट भएपछि चाहिँ I'll do it. Overnight hike पनि हैन overnight hike पनि. So मलाई चाहिँ for mountain view मा चाहिँ बस्न मन लागेन. So म अझै I'll continue on circuit है. कहाँनिर sign it. So म चाहिँ अब next so McGregor's. So चाहिँ म McGregor's picnic ground मा चाहिँ पुगेपछि अनि I'll rest for a while. But I don't want to rest too much हैन. Sorry like खुन तातिरहेको बेला चाहिँ अब हिँड्यो भने चाहिँ अनि so नन स्टप हिँडिन्छ हैन. रेस्ट गरेर चाहिँ अनि ब्लड कुल डाउन भएपछि चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ I don't think म चाहिँ सेम एक्साइटमेन्टमा चाहिँ हाइक गर्न सक्छु होला हैन. हेरौँ के हुन्छ.
सो टाइममा चाहिँ होइन इफ यु न्यू टु भ्लग होइन भ्लगिङ होइन टाइममा चाहिँ आफ्नो फुटेजहरू चाहिँ चेक गरिराख्नु है कति बेला चाहिँ अडियो क्याप्चर भइरहेको हुँदैन कति बेला चाहिँ यु फर्गेट टु हिट द रेकर्ड बटनहरू होइन एन्ड देन यो रेकर्ड गरेर यसरी पुरा यु किप अन टकिङ एन्ड देन पछि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन क्या द्याट्स वाट ह्यापन कि भर्खरै होइन मसँग होइन आई रेकर्डेड समथिङ म यसो अगाडि गएर सुन्छु नो अडियो क्या सो फर्केर आयो होइन सो आम गर्न रिडु एभ्रिथिङ आई डिड सो क्यामल हम्स पुग्न चाहिँ अझै 2.7 किलोमिटर होइन दिस वे बिचमा चाहिँ अनि पिकनिक ग्राउन्ड छ होला सायद छ होला सायद होइन छ अनि आई निड टु पी अनि पिकनिक ग्राउन्डहरूमा चाहिँ टोइलेटहरू छ अरे सो या नेक्स्ट इयर है टाइममा चाहिँ चेक गरिराख्नु नन स्टप हिँड्ने हिँड्ने अनि लास्टमा चाहिँ घर फर्केर चाहिँ अनि एडिट गर्ने बेला चाहिँ छैन क्या फुटेज छैन कि फुटेजमा अडियो छैन अनि डुइङ भोइस ओभर इज द हार्डेस्ट थिङ के यसरी बोल्नुभन्दा नि भोइस ओभर गर्न चाहिँ आई फिल वान अफ द डिफिकल्ट थिङ अबाउट भ्लगिङ चाहिँ होइन भोइस ओभर गर्न एन्ड आई कुडन्ट डु दिस सो दिस so every vlog ma if I don't walk on a fallen tree it's not a vlog for me हैन त्यो त हाइक जस्तो हुँदैन के मेरोलाई so here I am doing it because मैले अघि भर्खर गरिसकेको हो क्या यो the thing is I forgot to turn on the mic so audio record भएन so here I am doing it again please and what I did was ni understood gumbe and then see this कस्तो मुभ भइरा स्टडी छैन क्या see this I did that same thing minute before doing it again लाइफ मा केही कुराहरु चाहिँ रिपिट गर्दा केही फरक पर्दैन धेरै राम्रो you do something if you make a mistake go back do it properly do it the right way there's no shame हैन and redoing things क्या repeating things accepting your mistake अनि त्यसलाई सचाउनु हैन lower attitude हैन अनि आफ्नो ego हैन and then do it क्या just do it Nike please sponsor my vlogs please seriously Nike sponsor me see this Nike shoe Nike shorts okay माथि चाहिँ Nike छैन अरु ब्लगहरुमा चाहिँ Nike को टी-शर्टहरु हुन्थ्यो है ज्याकेटहरु so please reach out even these socks are Nike so again reach out I'll tag you on this video Australia ko Nike ko representative hai na please reach out to me so I reached Gibson I think was it Gibson okay whatever picnic name this was I'm here so I reached here still Camel Hump अझै 0.6 kilometer बाँकी छ and I need to pee so bad enough so I need to find a toilet where is it I think I saw it this thing is there this one so yeah म चाहिँ धेरै बस्दैन है यहाँ मजाले 5 to 10 minutes बस्छु एकछिन and then I'll continue Chandra बस्छु same thing last vlog last time everywhere is other down there you know so all the small white flower is it a weed or just a flower I don't know so I'll sit here for a while and then I will continue
मलाई चाहिँ अब यहाँ तल जाम कि नजाम उही अलमोस्ट अगाडितिर ढल्किसकेको थिएँ म आई निड टु अपडेट यु गाइज वाट वान मोर थिङ आई इन्जोर्ड माइसेल्फ सो किप अन वाचिङ होइन के भयो भनेर चाहिँ अल्सो यो पिकनिक ग्राउन्डमा पुगेपछि सो प्राइभेट प्रपर्टी किप आउट भन्ने छ होइन इफ इट वाज युएस होइन म फर्किसक्थेँ होला इन्सानले कताबाट गन निकालेर हान्न सक्थ्यो बट I'll survive or not होइन if I survive so I'll see you at the starting point of the circuit होइन मेन्टली चाहिँ म रिकभर हुँदैछु doesn't mean you are a failure क्या if you make mistake doesn't mean you are a failure you're just learning I'm shit scared inside होइन but I don't know somehow like there is like excitement क्या